pengawas ke mana mah pengawas teh lah gawe moal yang seberang kieu yo. Tuh, ya bos beneran ya. Kumaha bos? Gerak mal bos? Gerak. Itu tadi dari situ ke sini udah bergerak kan. Kenapa itu tangan lo pada kotor begitu? Iya nih tuh tadi saya cari bos sampai ngegulitik di mobil saya jatuh. Ya bocah aja lo pakai jatuh. Atau gimana bos? Orang punya licin saya dipoleset sampai nggak gedeblug. Gimana bos? Bisa gerak nggak ini? Itu udah disekrap tuh berdoser. Itu mah doser timbangnya kerap doang. Lihat cuacanya no, udah mendung lagi no. Aduh, iya kumaha ya. Supir mah sabar dulu aja. Hei, molor wae. Kumaha ya gawe ya? Naon mang? Salah maot. Iya urang gawe kumaha hujan wae. Wah, jadi lu orang kita lilan. Tahlilan siapa? Iya urang gawe kumaha hujan wae kieu kasbon atuh teh ka bos. Ya orang tahlilan pakai sarung apa pakai celana panjang ya? Tahlil deui. Mun lu nyolatin bara duitnya upahna. Siapa anu modar wae ngan selawat we batu pagawean nya hujan di hujan deui pusing aing Tambah-tambahan motor. Wah, ini butuh duit, hujan pas kieu bae. Iyalah, Bang Mak. Kasbon ke Bandung yuk. Ayo ke Bandung yuk. Wah, kebeneran ya bos ya. Jadi sama orang kasbon ya. Ayo bos, kasbon. Jadi tuh ya. Aduh, kemana tadi bangku tah? Gua tadi bangku nak yang dicokot, mata siapa ternyala. Peja tuh mendatangan bangku teh, jadi anyaho agar fokus ke kasbon ka bos. Ngapain sih pada ribet amat? Cuma bos ya kasbon, aduh jadi nggak nih? Ya bos, kasbon dong. Aduh, lagi perlu duit nih. Mana anak sama bini minta duit, kerjaan kayak gini. Kerjaan kayak begini, ngomongin kasbon. Nih gua kasih aja deh. Ya, 2.000. Cukup sama apaan bos? 2.000. Di toge aja nggak cukup. Kita duit nyolatin lain. Arisia duit nyolatin di mana? Nah, ayo nangkas nanti bos biar 2.000. Begini nasib jadi supir gaang, proyek hujan wae, ke warung ngahutang wae, eueuh keur kirimeun ka imah, hati senang walaupun banyak utang. Oi, kemana sih tukang warung teh ya? Orang yang ngopi, cen ngopi. Mi, ngahutang kopi Mi. Oh, kemana sih si Mi teh? Mi, orang ngajak kopi. Bang rek ngahutang sama nih hese dah. Mi. Oh, alah meringkel. Ada meringkel nyumput. Kamu Bapak aing. Bapak, kenal tengah-tengah di warung batur. Ih, si Neng. Jauh-jauh ka dieu jeung saneng nyusul bapak. Nah aja Neng nyusul Bapak ka dieu. Rek naon atuh Neng nyusul bapak? Bapak keur gawe geus buka ditambah ge balik. Neng nyusul Bapak ka dieu titah mama pusingan loba nu nagih. Bang keliling. Bang Emok, Bang Jama, Bang Asep, Bang Bangkong. Lah pusing bapak maneng. Ka mama maneh teh cokot we Bang. Geus atuh ari kalau nagih mah eta sawahan untungan imah sudah dijual weh. Emang itu sawah Bapak? Lain, eta mah sawah Haji Irsa. Sawah Bapak. Mana dia minta duit? Yo. Kenapa gue? Nah, bilang ke mamah yo. Mana ya Pak?
Bapak neta duit bapak kabeh. Ih, bapak mah sarua kos mama, loba hutangna.